Bullfighter. From Economani. Yes. Body Khalwale. And sometimes, when he's playing politics, it can be lost on you that he's actually a medical doctor. Yes. He is a medical doctor. Dr. Body Khalwale. The doctor with more, his discipline is medicine. Yes. He's an Atoli, I'm a doctor of medicine. What are you, Atoli? What are you? What is he saying? Shout the sun. You can't treat me, Khalwale. You can't. How are you what are you saying? Shout the kabisa. Niko kwa ndege naenda Brussels kesho. Tuesday niko America. Niko Berlin Thursday tuko na mkutano. Nitaingia Birmingham pale Shells. So the Bullfighter is a senator now. He's Senator Kakamega senator. Because he's been MP for Ikolomani. Yes. And now he decided to vie for senatorial. And he got it. Yes. He made a comeback. And you have to give it up to the Bullfighter of Ikolomani. Because one, he's one of the most spirited debaters in the House, in the Senate. Yes. You cannot wish him away. You cannot. Because he is experienced and he is shrewd. And knowledgeable. Very knowledgeable. Very, very authoritative. Yes. Leu heka odu ala die akalisajete hidariga na atia. No ni ala tebulie the findings. Yes. A few hours ago. Yes. Umuthi kuria Senate ni aliata akuigaya. Yes. No, he left nothing. Yes. Including to address president. Yes. Nakuberado adola fati kuigativia. Yes. Bana Khalwale. And is publicly a polygamist. Yes. Anakuwa diamat pare date. Natoke goragua yosio muno. Yes, Sefero. Spice. The spouse. Again, spice. When more spice. Yeah. Tio Gilmai. No, Kemula hair into the. Just so you know. Yes. The opposite video today. Gora nikana otiganua the National Assembly na Senate nirona Senate ke modo le tao itugatisia National Assembly Inirano na senators. Yes. Akamarigithania na bunge either National Assembly. Yes. Akona ke modo hawapelekani. Of course, like NGCDF, which he alleges is not constitutional. Yes. I like you want to get the man who call Nagazi parking ya Senate today. Today we can marry Anno Nasient. Nagari Horeku. Keye. Gari sitare na lirio cio muingi. Yes. Gari urakora ni ukomba kumiyururuka kuona mukinyanire nayo ha umuthi kana nego joka irute handu hariku. Gari sitageho comprehensive cover. Mr. Speaker, if you look at the Senate parking, very small cars, Mr. Speaker. Azo akagora wathi bungeri kunu kurashe mani na mekoiko National Assembly metemeigo arau gariri abunge maraigirira National Assembly mirao ayo parking ya Senate ri eto wadenga tu ihurete na menoga na gari cia kumeria indo cia mugunda cia kugucia iria ingĩ cia kwamba no bunge
Arauga kou ngari iria nguru ni D. D. Yes. KD. Yeah. Arauga na angetia ni DQ. Ni tio rakiria tha ici. Yes. No akauga ni AB ri. Iregeire guku nyumba ya wase. Wase no ikindu na B. Yes. Na tisia tigoro. Hapana. Na ngari iho nayo koragwa very rare number plate tutamiona muno. KBF. It's very rare. It's very rare. I don't know who bought KBF. Yes. Nyarakiga warora. Hadia kwa National Assembly. Ona mubunge umari. To mirege othe ni tutingwo ingo tuhana ineri. Aba kuhutia cabi. Ona nire kwigwikaja. Nire kwigwakana. Yes. Auga kwaja ngari ino iretwo LX. Yes. Iguritwo National Assembly takwaga bata. Iragurwo ta githeri. Nita kundu marara na atiriri. Muru ne enderio ithatu igana. Na yake makiusira. Yes. Kugumia CDF. Yes. Akiwa ngari icio itiguragwo na musa. Yotienda kuga senators KBR. Yes. Meheho-ini. Ni aite. Nago ngethie bunge uingira kuu ri. Ungira kwara parking na ngari cina cut off ri thie parking ya Senate. Na aramwire ya. Kwenda gutwira senators merakwĩkinya kuinamia iratu. Yes. Kwaga mbia. Niguo riu Khalwale arauga. Arauga otiabare. Na ati andu makiona mbeca cia kugura miringa. Riu magura ngari cia kawaida. Yes. The ordinary ones. Agiwa kwi mathia na demio. Yes. Agicio. Fiuda. Never mind, we know that you go around in Prados. Ire arauga utungu wa ngari iria ciina wenzao kuria National Assembly. Yes. Is perplexing. Yes. No ndu na akiario National Assembly yo. Riu tutikio paka ki matuko mau. Na nejo Khalwale arenda ri ngari huthu. Yes. Ni murugu wa kuga guku tuhithiriirio tugathira mecibi no marima turongerera ni thina. Mr. Speaker, kundu guku ndirakwira andu me haria matigetia ni gutwitaga tutinangeria geni ao nyama na mwenzetu mwena uria no riri mariro mukoiko iyo gora muno turombanira ngari imwe tuoka nayo tugekira maguta na tureta magaba na kinya maya pia kamite-ini makarega tuati gugu twengethetie ni gutuaga tole na J150 maturora gugu makona twana thina. Abazena tale marono tale andu mena afici tari undu yugaga munene oro wegie Kembia indo ciao. Yes. So Khalwale is not impressed. Mr. Speaker, if you look at the parking of the National Assembly, Mr. Speaker, the NX 570s, the Range Rovers, the latest, they are full. When you come to the Senate parking, Mr. Speaker, is just small Prados. Ndama no kena bikafu. Ndama no kena bikafu. Umite mugunda na aroko. No rio ngiwaragia githweri. Uria ayo hako debate ni kuhujia hujagia. Ni wakire nyaka no wako. Anu aebu. Tego mudege. No kena D-Max. No kena D-Max. Tego mudege wa aebu. Eyo no kena D-Max. Ayo jorage okana kagui. Ni oi.
Deputy President iria ikaraka mũririkania atĩ athurwo agĩũka senate rĩa mbere. Yes. Okire na neno kuma Embu. Okire na neno. Mamuoire tirumu. No rĩo ũngĩ wa campaign ana burana. Mwĩrĩgĩ wa kũrĩa Igembe. Ona akĩoragĩrĩria mbunge ĩha. Aumĩte Makuan. Rĩkana ũkĩra Makuan kana nĩ Ken Silva. Aka nĩ Makuan cia maua. Na burana ya Kĩnyau. Mũndũ ye no abaki D-Max hau. Tere zikana gatwaro 100 kau. Yes. Unajua let's not impressed. Senators ni ahũtu. Nĩ marauga nĩ aitire. Atire. Matingo igoti. Mũberethi mwena wa kwao. Yes. Ndũrĩga gũikũrũkia maĩ. Bana. Ũtwaragwo National Assembly. Wĩna aroko. Aya. Marathiĩ na cienta. Rĩu ũrĩa ũhingũra mũberethi ũkaigua. Ũkaigua rĩu nĩ rĩera. Maĩ maroka makĩrĩte. Mathiĩte. Ũguo nĩguo seneti mahana. Na methũmũka magũragĩra ranji cia ikaru wega. Methu nĩ ana Methu ndũrĩ nĩ mũmenyaga no athiĩ nginya na gaikia. Ona nduthi no athi nayo. Onyandoro magĩtaga mũbira. Ũcio no athi na thoo. Yes. Tangwa nĩ ũtangĩtĩkĩra. Wes, huyo wes. Yes. Ĩtha kenda na